chuan Mizorama private damdawi in zinga changkang le hmusom berte zinga mi Ebenezar Medical Center aizawl ami thenkhat chuan Ebenezar Hospital an ti bawk te hmasawn na chi khat le an hlawthlin na pakhat lo tar lang tai ila Ebenezar Medical Center hi kumsang ni som riat khan din ani in tuna hian khum zahni a omeka tuna tanga thluk vela khum zahni somnga om thuai tura beisi ani Ebenezar Hospital hi Mizorama chuan private hospital lian per pol ni in speciality rang baka ICU le heart ICU te oma din super specialist rang cardiology neurology neurosurgery cancer surgery plastic surgery le pediatric surgery te po ani tundin huna hian neurologist le neurosurgeon an oma thuaka thitling le head injury te brain tumor te po zai thei ani hei mai alani lo tuna tanga rei lo te ya Mizorama hmasaber ni turin neuro ICU hon thuai tum ani bok zuni som ni pakhat Mizowin lalmanga nu lom roi ni kan ti ni rei ni bera khan open heart surgery kan ti thin khami kha ngai to lovin afoi khatna atan heart valve aortic valve lotling dakin adheita ni hemi omzia chu heart valve hi open heart surgery ngai lovin artery kaltlangin transcatheter aortic valve implantation TAVI amfu ani hetianga heart valve thlak hi medical lama maso nan satak ani a notice a po hetiang ang theih hospital hi antam lo le ani cardiology lama Mizoram tan masonna mel lung poimo tak ani kan ti lo thei lo fang he heart valve thlak TAVI ti alam to ania Dr. Vanal Malsom tong liana le team ten Dr. Dilip Kumar cardiologist Manipal Hospital kai hoina noya anti ania a procedure po a hlotling le ni in doctor te chun an soya hetinga hlotling taka anti theih medical director Dr. Vanal Malsom dongliana Ebenezar Medical Center chuan lom om ati thu asoya ni pichuan tuna hian Dr. Rualten an zai lai te nan thok lai te kan en chho don ani